Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silian sang puya BSF IGP Mizoram le kachar pubinai Kumar ja le larsa pohari babu kamampati te chuan Mizoram chung bika BSF te na thotlang pui an soidun Nimin Khan Sports Minister poroba romai roi te chuan ninga otur All Nagaland College Students Union khom pui lian a hong ram chung ral thom pho chuan Defence Expo voice on pathina chuan Nimin Khan Ahmedabad le Gandhinagar atan ani Kumsang ni somni poni Booker Prize to The Seven Moons of Mali Almeida tiziak tu Sri Lankan thuziak mi Shehan Karuna Tilaka chon atong BSF IGP Mizoram le kachar Pubinai Kumar ja chuan Nimin Khan Ras Bhavana Larsa Puhari Babu Kamampati ahmua Mizoram chung bika BSF te thotlang pui Larsa phirshilani BSF chuan Larsa hna hian BSF te na tho poimo ber chu India Ramri ven him na ani ti soya Ramreven na thoba ka BSF te chuan an hun tha te an kem le post omna bula cheng te ti mason atan program sang semin an mang ti thin ti IGP chuna soya BSF te chun ani kulna bula khotual mi te na inlai china thatak an siam zela thalai te hna po India ram inpum khatna poimo na te soin sipai atran poimo na le ham thana te or takin an soi thin ti asoi bokani larsap chu Mizoram chimla ma le khothang lama te BSF in Ramreven na poimo tak an tho mek chu an thok thle ni a hriat thu soin BSF IGP hna hian lom thu soin uluk taka Ramreven na thok sun zam turin afuya BSF ten an hat poimo ber Ramreven him na thatak an tho ba ka anin kulna hmuna tual chung mi te ti mason le tranpui konga an thok thle ti asoya larsap chuan 131st Battalion BSF 10 tranpui ngai te tranpui le chomdol ngai te chomdol konga Commandant Puek KS Notiel Hovin na an thok thatak zetani ati up IGP hna hian 131st Battalion BSF Commandant le athopui officer le jawan te na tho that lom puina le hriat puina ni pa formin larsap chun letter of appreciation a hlan ngal bok ani Mizoram University buat sai Nimin Khan Aizawl ruil hongai te enkol na konga hmala tu pol sang ten ruil hongai enkol damte enkol sunjom dan tur chungchang in ron khomna an huai hot he huna hian ruilo kai hnuat hoktu sarkar department ne pol sang Health and Family Welfare Department, Social Welfare and Tribal Affairs Department, Excise and Narcotics Department, Police, Mizoram Synod, Central YMA, Synod Hospital, Mizoram Journalists Association, Tebaka, Home and the Addiction Center, Shang Ai Otele, Mitchenam Ngai and Tela, USA Tangasom, Helam Thiam na Big Nay, Professor Days S. Svikis, Virginia Commonwealth University, Po Atelani. Heunman puitu Home Minister Pulal Chamlin chuan Mizoram chuan ramdang pahni Myanmar le Bangladesh nen ramri thui tak atoma Myanmar le Bangladesh nen anin rina lai hian khovel huwa bashiat la rui hlo siam chhona le tolna hmun pui the Golden Triangle anti chu atnai maya he wang rui hlo hi Mizoram in a hlat ngai lovani ati a tun hnaya phei chuan hun dang zong ain man atam zo ka rui hlo man potlom zo ka hemi hian su asol rong bol sang ati pudlun le zol ngei narin omani ati Home Minister chuan Sarkar Department sang Police, Excise and Narcotics, Health and Family Welfare, Social Welfare and Tribal Affairs le dang te ba ka kaushat le tlongmai polte NGO le volunteer organization te mi malthanem ngai ten an thein chinchina ma an la a hete chung hian an thon sat zol deuh chu alangai don ti alang rengani ati Nimin Khan Sports Minister poroba romai roi te chuan ninga otur All Nagaland College Students Union NSU khompuilian hong NCSU in khompu hi Dimapur khopuya Sakus Mission College abot seni in Nagaland hun sang atanga college samthum pahni telna ani a college zirlai sangkha sanga chong in sports le cultural items sang in elna an nei don ani college hall in khompu honna in khoma Thusoin Sports Minister poroba romai roi te chuan Nagaland chu tribal dangte ai nam politics a har chuak masa ani ti in British in India out lai kum sangkhas go samni pako dai to khan Naga Club chon Simon Commission hna British sarkarin India chu sanrola Naga te chon ma ania ro in railway ngal an du ti memorandum puitling tak ano thero dai to ani ati a India sarkar point ti tak zata ril rupe an Naga me pui pompui thlap in remna an ne thenge chu adu sakpui thu soi bok ani sports masona tura Mizoram sarkar hmlana then khat soi rangin poroba romoi chuan kumsani som pakua tangin Mizoram in sports policy mumal tak anei to thu le chumi zulzi chuan Mizoram sarkar in sports chu industry ni na apek to thu te chumi wanga sports ama sona tam tak a thlen mek thu te soya Mizoram sarkar in tram kal lai kunga chunga football
phulem field thar somthum siam zom man tura tran an lak thu tere sports ma sona rural dang tam tak an din thar thu soya Aizawl FC chungchang soitel tura an ngen angin probat romoi chuan naga zinga AFC license nei masaber coach William Koso chu Aizawl FC tangin ani thule naga zinga I League player masaber thopi po Aizawl FC tangin ani thu soya Arunachal Pradesh le Tripura atanga I League khel masaber tepo Aizawl FC chu chuak anni ati Nimin Khan Sir Chief Konpui Presbyterian Caution Committee Roma Sir Chief District MPF Executive and Chukoma Hatut Committee District MPF President Reverend Zohmun Moen Kai Shuain District MPF Malak Ngale some reporting ay thakani Sir Chief District MPF Executive Meeting MPF General Headquarters Mizoram General Secretary Reverend Ramlen Chunatel Pui ani Sir Chief District MPF Executive Chukom hian District Huapa Political Awareness Campaign tan Sir Chief District Chung Assembly Bial Pathuma Seminar ne ni seti nan rela hemiatan hian MPF General Headquarters in Beron chunga ruap manasiam ni seti te Sir Chief District Chung Constituency Forum le Local Forum indin thar ngai te indin thar le theu tu le hemiatana malola turin bial tu pastor te theu besen ni thun rela Sir Chief Khopui Chunga Mizoram Presbyterian Caution Pastor Bial sang tangin le Roman Catholic Caution tangte Sir Chief NGO sang headquarters in atanga MPF malana tur budget anin tuk thar le district MPF roi tu tur anin ro thar le bok ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Ram chunga ral thom pho chona Defence Expo voice on panin chu Nimin Khan Ahmedabad le Gandhinagar atranani hehu 9 sipai te DPSU le industry ten ral thom le anthiam sang ninga chungan pholang dona Ram chunga thil siam chu war tura be pui thak na invest for defense ti chu voi khatnan Union Ministry of Defence in abo sai bokang All India Radio correspondent Soidanin Defence Expo hian startup somnga chuang anin pho chuak dona avoi khatnan state the Union Territory tin te chu inland tura som anni bok External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan ram ria remna le monna siam chu China nen in le chi na siam thatura abul thuma poimo berani ati Nimna New Delhi bot sai China Foreign Policy and International Relations in the New Era Conference het hui soin Pujai Shankar chuan tunaram pani inkara harsan omthin chuan India mo China tan engma hlok na thlen nomati ram ria thil thleng thar chuna hnuwa chhanle na hring zel ti soi bok ani Dr. Jaishankar chuan ram pani te hian hun local tur thui tak thir chungin anin nei chi na ma an la ka tul thu soin tun hnaya harsan ne atam hle heng te ram pani tana chawne le a khomol pui ta nang po poimo ani ati kumsom sri liamta thirletin India chan ram pani inkara borok tha siam turin ma alak masak fo thu soi bok ani kumsang ni somni pani Booker Prize chu The 7 Moons of Mali Almeida ti ziak tu Sri Lankan thuziak mi sehan Karuna Tilaka chuan adong kumsomli pasirupa Karuna Tilaka hi Sri Lankan bzinga Booker Prize dong thei pani na ani hello man hian pound singa akengtela thotan zan khan London hlan ani Sri Lankan zinga Michael Ondaji chuan kumsang khat ko chongko pani khan the English patient ti de khabu wangin Booker Prize hi alo dong to ani Chanchinthar cherti topna na tlang pui BSF IGP Mizoram le kachar Pubinay Kumarja le Larsa Puhari Babu Kamampati te chuan Mizoram chungbi ka BSF ten thotlang puyan soidun Nimin Khan Sports Minister Purobad Romoi Roite Zoning Otur All Nagaland College Students Union NCSU Kompuilian Ahong Ram chunga ral thom pho chona Defence Expo voice on panhina chu Nimin Khan Ahmedabad le Gandhinagar atran ani kumsang ni somni pani Booker Prize chu The 7 Moons of Mali Almeida ti ziak tu Sri Lankan thuziak mi sehan Karuna Tilaka chun adong chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani